Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uronyo luntuan na di sebuah kota Janto. Kebetulan merempok dengan kru Aceh on TV. Jadi dalam sana YouTube gapnyan le ka upload tentang hai-hai informasi yang penting kepada masyarakat. Mbak Uronyo guyu syair dia Mbak Ulun Tuan yaitu tentang kurban. Jadi dino dalam syair dia penonton YouTube Aceh on TV mudah-mudahan wujud ke sebuah syair himbauan kepada kita yang memendum. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pujian alam langit ngondonya. Selawat salam ke Muhammadan, pang oleh alam Rasul mulia. Ni ba uronyo angan izin Tuhan, bacut len kadang pesampo haba. Rapto uro raya haji, uro raya korban, penting hairakan lunbi berita. Getanyo mandum umat Islam, perintah Tuhan wajib dah jaga. Pelom getanyo yang narateki nebile Tuhan, yang dermawan yang penting lagoina. Kage sisi harta gebile Tuhan, bermacam ragam hasil tak usaha. Truk bak wate kurban hairakan, kani bak Tuhan lepah lah. Letata kalon dusun ngon pekan, inongon agam dum manusia. Hudip lam gasien wahe orakan, oh mak megang nyo musihana. Dengan nagutanyo wahai orakan, nyota sia kurban, nyo penting lagoina. Pelom nyan kurban perintah Tuhan, fahla mengkuyan wahai saudara. Be'an tanyo hairakan, mita malan wahai saudara. Menyota dengar mak ceramah hai cubang, nyo pahala kurban luar biasa. Maka karenanya hati dorakan, buna ingatan di dalam dada. Watene kurban penting hanaban, bacut len pesan kani bak gata. Mulai pon-pon tamita hewan, wahai orakan yang gap-gap badan wahai saudara. Dan berikhlas hati tak kurban hairakan, bekna di dalam hati sok sangka. Dengan ikhlas kedih ba Tuhan, tak kurban hairakan penting lagoina. Tamita lumo kameng lom thenyan, atau kubidi hairakan bermacam cara. Wate tablau penting hanaban yang gap-gap badan wahai saudara. Dan lom kurban benar taingan hairakan, bek pajuh le kedrau hairakan dan publau tu bekna. Berikhlas kurbanyan wahai cubang, tak bagi rijang lagi kun panitia. Bamandum getanyo dalam Islam kana aturan wahai saudara. Truk bak kulit kurban bek tayak publau hairakan, bek tajak dagang wahai saudara. Nyan kenyan yang penting wahai orakan, jih pahala ba Tuhan melipat ganda. Nyo buta ingat nyotan mupom cubang ya tanyong rakan ni ba ulama. Tanyong ba tengku laju berijang, pakiban macam kurban gada. Ba ake haba baculun putan, kerakan-rakan yang kana harta. Kakaya bacut mekutulun putan, nucok peng hai bang nyo ba uro raya. Nuyak blo lumo, nuyak blo kameng hadakan, atau kubidi cubang menyokana belanja. Nu kurban laju wahai erakan, pahala bak Tuhan melipat ganda. Baik neja ingat yang macam-macam, baik pegah legau hadakan yan mupalahana. Aileran-aileran lain dipegah lagi nyan, danyo hakikat Islam kurban benar. Dengan nata kurban danyo Islam, pahala bak Tuhan melipat ganda.
taboh sejarah kon kageputan Nabi Ibrahim harakan kurban anakna di sinan asai baca berjang dalam catatan sejarah agama eno mantong dari ulun tuan lenbi himbauan kudum sedara ubena penonton YouTube Aceh on TV wahai ecut bang no subscribe berijang nyoteni budaya. Cabai dari ulun tuan, Cik Media House. Terima kasih kepada Aceh on TV, Kagebri, Wate untuk lemecai bak channel kanyan. Tengok kamu nampak lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.